Hey! Foreigner ba ka or expats nga ganahan mag-invest og property sa Philippines? By the way, if you're an expat or foreigners want to property in the Philippines, medyo komplikado gyud ang pag-process ani. Kay foreigners cannot own land, pero pwede sila mopalit og condominium units pero na-limit nga 40% sa foreign ownership. Napalpak ang uban tungod kay wala nila ma-verify ang history sa property. Mao nang karon, I would like to suggest 3 things. For an expat, do these 3 steps to navigate the legal requirements. First is, you need to know a licensed lawyer. Sigurado nga na kay real estate lawyer para ma-check kung compliant ang property sa balaod. Ikaduha, you need to verify the title. Always check the transfer certificate of title sa Land Registration Authority aron sigurado nga legit ang property nga imong paliton o kabalo ta nga pwede siya ibaligya. Katulo, consider condos or leases. For foreigners, condominiums o long-term leases ang legal alternatives for you to own land ownership. So kung ganahan ka makaton real estate investing para makatabang kasi kailang expats, check the link in my bio or follow me for more.